يلا 1 2 3. ايه ده؟ ايه ده دخلت جوه ازاي؟ انا دخلت هنا ازاي؟ ايه ده مقفول. مقفول انت بتعمل سحر ولا حديد ايه؟ بجد. انت بتعمل سحر؟ لا سحر ولا شعوذه. طب ممكن تخرجني من هنا بسرعه دلوقتي؟ ماشي هخرج، بس بص بقى هم عايزين ياكلوا بسرعه معلش، لا حاولوا مش تاكليهم. هاكلهم، لا انا طبعا. بشوف ان هم عايزين جعانين قوي. بعد اذنك خرجني من هنا دلوقتي، انا بخاف، انا عايزه طب اخرج. ما مش معايا مفتاح القفل. ما انت دخلتني ازاي؟ مش عارف. انت بتعمل سحر؟ لا شكلك بتعمل سحر. لا سحر ولا شعوذه، بس اكليهم بسرعه. لا انا عايزه اخرج من هنا، انا بخايف، انا مش هاكلهم، مش عشان بجد هم جعانين. اعمل لهم ايه جعانين؟ انا عايزه اخرج. طب اكليهم، حاول تاكليهم. اكليهم وهجيب لك المفتاح بتاع القفل ده دلوقتي من المدير. يعني انا لو اكلتهم هتخرجني من هنا؟ اصل هطلعك ازاي؟ اصلا هم شكلهم يخوفوا، انا بخاف من الحاجات دي. بتخافي من الكنغر؟ بخاف من الحاجات دي. حاولي معلش، نوم بجد جعان. انا خايف اخش جوه اساسا. ما بيقربوا عليا، اعمل ايه طيب؟ معلش